The team post zo to lengai to nan di lak nan kut kanin tlai chan na thong ni kul le thum sikpar ni khat Zanlei Thawngchim nak chan kan phan chan kan chim ding mi thong tlang tar cheu khat na chu mindat khwa ni chwa lei sang chung minau pasha choral pho mandinga SSC World Cup ni an tlai na MNDAA ni SSC World Cup teng paruk an lak mi laka teng pakhat chu athari tia an than US, UK le Canada ni SSC tangka mu nak shampi MOGE chu dan tat phi khar nak an twa Thawngchim nak kan thok changlai marat farm ball ka si mindat khwa ni chwa lei sang chunga mi minau pa pasha chu SSC World Cup ni October ni som thoma ral pho mandinga an tlai na tia thei ase SSC World Cup ni an tlai mi minau pa pasha na chu maya an kalter na e mai that chungin u wan matu mong pangpar dum laya an kalpi na cheklat nak to ani tim asemen lai tia twal chung mi pakhat ni achim atu bantukin swal nak ngai lo twal chung minau te SSC World Cup ni an tlai ton na cha a minau ni an huat khun na nak ase SSC World Cup ni shamin nu shin chawbo an bor mi ase an tlai mi minung pasha song atu tiang an thari na lo an phone athian ko e twal chung sham tai phu na he pe tlai nak angai mi an si lawa chun an thla than te ko na lai tia twal chung mi pakhat ni salena achim Chinram kol matupi peng Lailen pi a shambonina ummi SSC World Cup ni Lailen pi khotsung twal chung mi sidor na kalin CI le CI he a petlai mi thil dang te cho October thla sham thok shonga an chu na tia thei ase September ni kullani nga ni a Mara Defence Force MDF ni an ka na cha a leng chuak ngam lawin sakhan chunga ani RE October thla sham thok shonga leng an chuak e twal chung mi chu phaisa pelawin shamin aidin ti rol an chu na twal chung mi sidor na a an kali CI song an chu na e sakhana an kalpi na tia thei ase October thla sham thok shongin sakhanin an chuak e khotsung sidor le chodor na a lutin an du mi pau an lak e an du mi pau ani thim na dor ngei song ni ti kho mi se man kan ngei lo cha kan zau so ton na dor ngei cheu kha che SSC World Cup an rat lai chan ro da min dor an khar ton tia twal chung mi pakhat ni salena achim sagai ram chen kale mi khot chung ta han sang chung jowin chonglam YCW siang in ponga motorcycle in akal mi twal chung mi na chu SSC World Cup ni Nissan October ni som thum lene khata shamin tangka an hal na SSC World Cup ni jowin chung twat lam chunga cheklat nak itwa tarin pumpak ni man mi mojo na chu chiat sang thum an hal na e khwaltlong mojo le thil phur mojo na chu chiat sanga an hal na e motorcycle le ke nakal mi cheu khat chong shamin tangka an hal na tia twal chung mi na ni an chim chupina twal chung mi chungin tangka angai deuh lai tin an sup mi na chu dir tarin tangka an hal na twal chung mi cheu khat chu an sui thile an thil man sung na song shamin an chu na tia twal chung mi pakhat ni achim SSC World Cup som nga shong chu duwin chung ponga hun khwarin sanria ani tim cha apong kam khwa mi na chu ani thup nok na tia thei ase Chindo thlen na kong mui chol thak mi ramrian my duty chu ara lai mi November thalaya South Korea ram sol khapia mu saknak an ngei lai tia thei ase ramrian mui chol chu US ram director salai chal boiling ni athak mi ase Indiana University a neuroscience kumdong nak final achong mi Paris sangboy chu lemchanga atwan tia thei ase director salai chal boiling ni ramrian mui chol chu ara lai mi November zer ni nak ase lo le zer thum na ka Korea ram sol khapia mu sakna kan to lai chunwa Australia Europe le North America a mu sakna kan to te lai hi mui chol hi Facebook le YouTube pa kan lang ter lai lo an kan som min ha sin long te a kan lang ter te lai tia achim ka dang le mun dangin ramrian mui chol chaw adu mian uma chun chei mai na kan ngei lai I link in kan kwa te na lai adang ka thak mi deuh thlan nak mi chol song a thong ni le hlenga koma
Row Heritage Mutual Karak Thak Mi Songa SSC World Cup le Chin World Cup Chun Chung Khwa I Anika Nak Kong Back to Burma Mutual Chu Achabi Kin Tim To Anake Mu Sakkan Du Cha A Chan Tampi La Ka Hauri Tia Salena Achim Ramrian Mutual Chu SSC World Cup Ni An Show Di Nak Thantlang Thau le CNA Headquarters Victoria Base A Anitha Tia Thai Asim October Thadong Zer Chunga Project Chin Health ni Khobunga Ral Chamin Adormi Chungkhar Pathum Chu Inthar An Sakpiak Na E Chungkhar Pathum ni Ishom Khoding Mi Ti Chianak Song An Pek Na Tia Thai Ase Atoban Tukin Project Chin Health ni Chin Ral Cham Na Chu Bom Chanin An Hermi Te Bom Nak An Pek Ton Na Kumsom Ria Chung Tar Nu Tar Pa Ani Chong Sham Nak Cha Ti In Vitamin Song An Pek Na E Ngak Chia Phim Chon Nak Le Song An Kalpi E Bom Nak An Pek Ton Ral Cham Cheu Khat Chu Tangka Phang Phak In Bom Nak An Pek Ton Na E A Cheu Chu Phat Sang An Bom Ton Na Tia Project Chin Health in Trambau Ngai Tu Pakhat Ne De Chin Post A Achim Project Chin Health Chu Network for Unity Association Myanmar NUA He Pe Tle Nak Angai Mi An Se Ramleng Minau Na Ni Chin Ral Cham Chon Ro Nak Thin Lung He An Ma Pum Pak Tha Sang Chho In Tong Ni Kul Le Ni A An Rap Thoki Thong Ni Kul Le Thum Kom Chunga Betak Te In Chin Ral Cham Cha A Alam Kipin A Chol Chang E Bom Nak Pe In Rian Atwan Mi Phu An Si Tia Project Chin Health in Trambau Ngai Tu Pakhat Ni Chun Achim Pakuram Chen Chauchi Penga October Tha Chunga SSC World Cup Ni Van Long Le Siam Man An Ka Ruanga Ngak Chia Pathum Le KNLA World Cup Pathum Telin Twal Chung Mi Hlei Sari Hliam An Twar Tia Melat Atan Ni Alangter October Ni Sha Jinga Khala Ya Zanhi Somruk Le Pali SSC World Cup Ni Yuakan Lan Khwa Chu Siam Manin An Ka E Ngak Chia Pakhat Telin Minung Panhi Hliam An Twar October ni hlei saria khote pathuma wan longin ka daunak voi hlei ni an twa chan e KNLA ra ka pathum le twal chungmi pakhat hliam an twar chan te thei ase October ni kolani ni a chalai khin phuta le dongmu khwa songwan longin voi sari an ka cha twal chungmi pathum hliam an twar athai jinga siaman an ka chan e cho chong peu minung khwa mi pahni hliam an twar te thei ase October ni kuleninga a khokalu le kwela khwa chu van longin veiruk an ka e minung pakhat hliam an twar October ni som thoma SSC World Cup ni siaman an ka e chongkhin khwa mi pali hliam an twar tia KNU ni alangter KNU ni an thanninga SSC World Cup ni October tha chunga van longin veikul le venga ka daunak an to e siamngan chu asalengin an ka twal chungmi inkul nak tlom lo arok e cho Nale inzo satil na song athimi an tia an langter SSC World Cup ni van long le siaman an mantuk cha chauchi peng khote pakwa lengong le pin peng khote pali telin khote pakul lengin khwa mi thongsha leng ral shialin an sam tia KNU ni alangter Siamram kul chaklaya SSC World Cup kwan khammo chole theng paruk kan thlai kan lak mi laka theng pakhat chu ama ning te na I achari tia MNDAA in Chimnak Nol Ngai Tu Le Chia Win Ni Khatit Media A Achim Nihin Mungku Phong Sain Le Kapa Munma Then Hlimna Kan To SSC World Cup Theng Pakhat Kan Lak Chap Adi Ilaka Paruk Kan Lak Chang Naitan Kan Lak Mi Pangalaka Pali Chu An Roki Pakhat Long Acha Nihin Kan Lak Chap Mi Athata Chun Theng Pani Acha Mi Asilai Tia Achim Chap Siamram kul chaklaya October ni kulani sari in chaklai siam tlai tangchi phu thumni Operation 1027 an rak thoki October ni som thum lani khat tianga SSC World Cup sakhan sakhat deng an lak kho changtia thai ase chaklai siam tlai tangchi phu thumni Operation 1027 chu hinak fak de win kalpi antim cha SSC World Cup pol chu an siam nam chia surrender dingin Nisan October ni som thumne ni khat a rarin pek nak an twa lenga an sina arak phone mi SSC World Cup chu anun him nak song tha tein an zo khen na lai nak kong an than kan sina siam nam achia mi le kan tlai mi na chu shem nak
tukvel nak le har nak an pe na lai lawi an chung khar sani an kir kho nak lai kan to rel pi na lai an tlun kal naka adi heu mi song kan rin na lai e liam ma apu i adam lo mi song kan thobul na lai tia an lang ter operation 1027 kan thok ni in SSC World Cup sakhan som riat leng kan lak chang e chin swe ho phong sign le ting ni khopi chu adi laken kan kut tanga a chang SSC World Cup len chung kharning pi in kan sin arak efat mi hi zakhat leng an si chang tia tangti phu thum ni chun thatnak an to chaklei siam tlai tangti phu thum MNDAA TNLA le AA ni operation 1027 an thok ni October ni kulani sari jingle sumilam pali in ni chwa chaklei SSC World Cup headquarters umnak le show telin kunlong tingni chinswe ho leukai nam khamle kwai kan khwa SSC World Cup sakhan chu makhatea anrakka SSC kutang ko kang pitu set phu chungtel hleinga chu siam nam hemi pi sina ani fon tia MNDAA ni hin November ni khata an than chu kong he petline MNDAA in chimnak nol ngai tu le chewin ni operation ninga chunga SSC World Cup battalion aning pi in arak ipe mi an bantukin pitu sit lei song arak ipe mi an ve kan ma MNDAA lei song ni SSC chungtel World Cup le pelek vial te chumi pi sin I funding in somnak cha kan pek na e somnak kan to peng kau na tia achim kamlung peng kamai munram SSC World Cup somri le pakhat song siam tai phu unaw thum sena October ni som thum nia an ning pin ani pek cha a himnak muna an ter na e minung pakhata chat sing hlenga chaw an pek na na kong chu MNDAA ni hin on November ni khata an lang ter siang ram kul chakle le shio peng nam kham peng mu se peng le kwai kain peng SSC World Cup sakhan pali kan la kho e World Cup pali kan tlai na tia TNLA ni an than October ni som thum jing sumilam pali shonga chaang ram kul Brigade 4 hunram le ting ni pengkara mi mai pa SSC World Cup sakhan chu TNLA ni kan waka I kan la kho Brigade 1 hunram nam kham peng hai yang SSC World Cup song Zanlei sumilam pani shonga kan la kho tia an lang ter tu chiam in Brigade 1 hunram nam kham peng kan ko tlang SSC World Cup sakhan chu Zanlei sumilam pani le cheu shonga Brigade 1 hunram mu se peng mengza le panga SSC World Cup le pitu sit sakhan thongli zanga somruk le pakhat chu pitu sit sakhan 4561 chu Zanlei sumilam pathum le minute thleinga an lak kho ta thai ase Brigade 5 munram kwat kaing peng a viewpoint sakhan chu October kulani sari in somthum le ni khatiang kan ka e October ni somthum le ni khata adi lakin kan la kho Brigade 6 munram le shio peng me chiat SSC World Cup sakhan tu chu October ni somthum le ni khatiang ninga chungkan ka changtia TNLA ni an than October ni somthum le ni khata SSC World Cup fighter le mi 35 helicopter ni veglei ni ka da unak an to I Brigade 2 cheu me peng zong SSC World Cup ni 120mm 105mm siam ngan chu pansan khwalaya an ka tia thai ase nizan October ni somthum le ni khata TNLA Brigade 1 ni SSC World Cup pali chu an siam nam sen kwan he an tlai na e sakhan pali song an lak chap cha ka da unak aswal ngai tia thai ase Siang ram kul chaklei kun longpeng kan main shambun SSC World Cup khalaya za somli le pathum battalion World Cup somli le pakhat so andi lakin siam nam he MNDAA sina ani pe tia MNDAA media da ko kang ni athan MNDAA TNLA le AA ni 1027 operation an rak thokin SSC sakhan pakhat no pakhat an laki SSC World Cup na song an sina ipe ding in somnak an than khalaya za somli le pathum hi 1027 operation thong an thai teka an sakhan chunga anit dup an chuak ngam lawi bom tural kap dang an ngak na chu MNDAA TNLA le AA ni October kol le saria khan me thalpu haulo te in an sina ipe dingin an som chang na
จุดจุนOctober ni som thoma khan anti lakin an siam nam ne theory he MNDAA sina ani pe SSC World Cup som le pakhat na chu MNDAA ni minung pakhata Myanmar chiat sing hlei nga chiao adi laka sing je sari leng lak song an pek na I an thla chan na MNDAA ni an that ninga SSC World Cup phi an tom chin leng mangi battalion pakhata World Cup sakhat song long an tia an chim Siam nam hi ichon biak nak se pathum rifle metal zun kulle zun sari se metal ame mi zun nga RPG pani sniper pakhat se metal angan mi pani type somret lep type 82 miak pi pakhat 60mm miak pi pani 5.56 kwan bom hlei khat 5.56 shotgun kwan fang thong riat MA4 bom som riat bom dang chan hi som li le pasari 82mm bom som kwa le pakhat 100mm bom za le som thum MA4 pali handphone kul le riat I chhot nak pasari fachang dip som thum le dip riat ready made food bom hlei ni kalape bom thum si bom nga chiti pung thum vok pakhat le adang na an si Sagai ram chen Jammu he ram ri asimi India ram Manipur peng more a Myanmar ram mi pol chu Indian Border Security Force Manipur Rifle Indian Reserve Force le Artisan Rifle Sham Tai Phunani cheklat nak to in ni hin November ni khata an tlai na tia more khwami nani an chim more dor kyang kapa a chok mi minau cheu khat Mete hol le Hindi hol athiam lo mi pau chu an tlai na I abu in an kalpi na I chun songa ve khat cheklat nak an to chan tia more khwami pakhat ni achim atu bantukin India chawza Siam Tai Phunani more kho chunga cheklat nak to in thil swar mi an tlai ton na ti kan thai cha thil vazwar song kan ngam ton lo bawra ka that deuh te ka kan zwar chan te lai tia thil swar ton mi Jammu khwami pakhat ni achim India ram Manipur peng shambun thongla tu nani more kho chung an tlai mi na hi twal chung mi telin minung som le pali an si chu chunga Myanmar ram mi som thum le pani ani tel mu le palek sakhana an kalpi na tia thai asim SSC ni kumkhata US dollar a billion leng an hmu nak Myanmar Oil and Gas Enterprise MOGE chu October ni som thum le ni khat a dan tat phi kharna kan to chang tia US Treasury Department ni an than chu an than mi a December ni hlenga thokin US ram chung tang kalai rian tran nak velte ni MOGE he pe tlain se man pe tlai nak ngai lo ding ti ase US ni MOGE dan tat phi kharnak an to mi sulin UK le Canada song ni MOGE chu dan tat phi kharnak an to cholve US Secretary of State Antony Blinken ni chun atu bantukin MOGE dan tat nak kan to mi ni SSC ni tangka an hmu nak lam tampi a phi la I Siam nam le van long ti chok nak Siam nam le van long ti chok nak a harnak an tong lai tia achim tukum jun thla US ni SSC kutang bank pani Myanmar Foreign Trade Bank MFTB le Myanmar Investment and Commercial Bank MICB dan tat nak atwa mini SSC cha ramdang tangka hmu nak tampi arak nar swan chang tutani US UK le Canada ni MOGE dan tat nak antwa mi hi chu mol angai chin lai tia zoom asim tutan kan Thawngchim nak chuma vial hing kan dong ter ri lai nandi lak chunga kanilom tuk shingshan kan YouTube channel the Chim Post TV channel he subscribe kan to pyak ri chau dingin kanin som na